табрикоти роҳбарони кишварҳои хориҷӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар иртибот ба ҷашни рӯзи истиқлоли давлатӣ аз номи роҳбарони шарикони байналмилалии кишвари мо ба номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон паёмҳо ва барқияҳои шодбошӣ ворид гардиданд, ки дар онҳо бо арзи ғояти эҳтиром ба сарвари давлати мо ва таманниёти нек ба мардуми Тоҷикистон аз ҷумла навишта шудааст. муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, лутфан табрикоти самимиамро ба муносибати ҷашни миллӣ рӯзи истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон бипазиред. кишвари шумо дар соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба комёбиҳои назаррас даст ёфта дар арсаи байналмилалӣ аз обрӯю эътибори шоиста бархурдор гардидааст. равобити Русия ва Тоҷикистон дар рӯҳияи шарикӣ, стратегӣ ва ҳампаймонӣ муваффақона рушд мекунанд. давлатҳои мо дар самтҳои гуногун ҳамкорӣ босамар доранд. талошҳои худро дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, созмони ҳамкории Шанхай, созмони милали муттаҳид ва дигар сохторҳои бисёрҷониба ҳамоҳанг месозанд. итминон дорам, ки мо минбаъд низ робитаҳои созандаи дуҷонибаамонро ба нафъи ду мардуми дӯст ба манфиати таъмини амнияту собот дар минтақаи Осиёи марказӣ ҳамаҷониба тақвият хоҳем бахшид. ба шумо муҳтарам Эмомалӣ Шарифович сиҳатмандии комил ва комёбӣ ба тамоми мардуми Тоҷикистон сулҳу шукуфоӣ хоҳонам. Президенти Федератсияи Русия Владимир Путин. муҳтарам ҷаноби президент, ба муносибати 34-умин солгарди соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо мардуми дӯсти Тоҷикистон табрикоти самимӣ ва беҳтарин таманниёти хешро иброз менамоям. имрӯз таҳти роҳбарии шумо стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 устуворона амалӣ мегардад ва дар роҳи инкишофи кишвар пайваста комёбиҳои нави хушоянда ба даст меоянд. ҷониби чин ҳамчун ҳамсояи дӯст ва шарики стратегии ҳамаҷониба дар даврони нави Тоҷикистон аз ин дастовардҳо хушҳол аст. шуруъ аз оғози соли равон мо бо шумо ду маротиба мулоқоти муваффақона анҷом дода дар робита ба ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Чину Тоҷикистон ба мувофиқаҳои муҳим даст ёфтем ва нақшаи нави тавсеяи муносибатҳои Чину Тоҷикистонро таҳризӣ кардем. чин омода аст, ки бо талошҳои якҷоя бо Тоҷикистон эътимоди сиёсии мутақобиларо пайваста амиқ гардонида дастгирии ҳамдигариро идома диҳад ва ҳамбастагии роҳбурдҳои рушди кишварҳоямонро тақвият бахшад. як камарбанд як роҳро дар сатҳи сифатан баланд бунёд намуда ҳамчунин эҷоди ҷомеаи сарнавишти муштараки Чину Тоҷикистонро амиқ ва мушаххас созад. ба Тоҷикистон пешрафту шукуфоӣ ва саодатмандиву беҳбудӣ орзумандам. раиси ҷумҳурии мардуми Чин Си Ҷинпин. муҳтарам ҷаноби президент, аз номи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ман шумо ва мардуми Тоҷикистонро ба муносибати ҷашни 34-умин солгарди соҳибистиқлолиятон табрик менамоям. ин рӯйдоди ҷиҳати таҷлили таъриху фарҳанги ғанӣ ва дастовардҳои миллати бузурги шумо як фурсати махсус аст. иёлоти Муттаҳидаи Амрико шарикии бо Тоҷикистон доштаашро қадр мекунад ва нақши муҳимеро, ки кишвари шумо дар таҳкими суботи минтақавӣ ва бунёди ояндаи амнтару шукуфон барои кишварҳои мо мебозад, эътироф менамояд. ҳамроҳ мо метавонем ба таҳкими заминаи мустаҳками дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни миллатҳоямон аз ҷумла дар соҳаҳои мубориза бо терроризм ва истихроҷи маъданҳои муҳим идома диҳем. дар ҳоле ки шумо аз ин рӯзи муҳим ҷашн мегиред, лутфан бидонед, ки мардуми Амрико ва ман бо шумо дар таҷлили пешрафт ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон ҳамроҳ ҳастем. ба шумо ва шаҳрвандони давлати шумо суботи пойдор, шукуфоии иқтисодӣ ва комёбиҳои бардавом орзумандам. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп. муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, аз номи мардуми Қазоқистон ва шахсан аз номи худам шумо ва тамоми мардуми бародари Тоҷикистонро бо рӯзи истиқлол аз самими қалб табрику таҳният мегӯям. ин ҷашн, ки ваҳдати миллӣ ва ватандӯстии воқеии мардуми тоҷикро ифода мекунад, бахусус барои ҳамватанони шумо боиси шодмонӣ аст. Тоҷикистон ин санаи фархундаро дар мақоми давлате таҷлил мекунад, ки дорои рушди босуръат ва обрӯю эътибори шоиста дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. комёбиҳои барҷастаи Тоҷикистони соҳибихтиёр бо номи шумо зич пайванданд. таҳти роҳбарии хиратмандона ва бонуфузи шумо мардум душвориҳои солҳои аввали истиқлолро паси сар карда, давлатдории худро таҳким бахшид ва барои дастовардҳои оянда заминаи устувор гузошт. сиёсати созандаи шумо, ки ба пуштибонии қавии мардум асос ёфтааст, ба пешрафти дилпуронаи Тоҷикистон дар роҳи рушди устувори иҷтимоиву иқтисодӣ мусоидат мекунад.
қазоқистон ва тоҷикистон дар асоси манфиатҳои бунёдии мардумони мо бо такя ба анъанаҳои бисёр асраи дӯстӣ ва дастгирии ҳамдигарӣ муносибатҳои шарикӣ, стратегӣ ва ҳампаймонии ҳақиқӣ бунёд карданд. اطمینان دارم که کاری مشترک ما منبع نیست به تطبیق اقتداری بزرگ همکاری قزاقستان و تاجیکستان هم در سطح دو جانبه و هم در دایره ساختارهای منطقوی و بین‌المللی مساعدت خواهد کرد. در این روز تنتنوی به شما محترم امامعلی شریفوویچ در فعالیت مسئولیتناک دولتی در راه بهبودی و شکوفایی تاجیکستان برادر کامیابی‌های نوین آرزو دارم. پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژومارت توقایف. محترم امامعلی شریفوویچ، با کمال ممنونیت به شما و مردم دوست تاجیکستان تمنیات بهترین خود را به مناسبت جشن ملی تاجیکستان روز استقلال می‌رسانم. پس از آنکه تاجیکستان به استقلال دست یافت، تحت راهبری خردمندانه شما در کشور اصلاحات کلی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به عمل برآورده شد. کارهای بزرگ سازندگی انجام یافته، در تمام ساحه‌های حیات کشور نتیجه‌های بلند دستیاب گردیدند. ما همچون مردمی برادر از رشد و انکشاف با سرعت مملکت شما، کامیابی‌های درخشان آن در عرصه جهانی و افزایش آبروی اعتبار بین‌المللی آن به اندازه شدیم. بر این باورم که رشته‌های چندین عصره دوستی مردمان ما منبع نیز تحکیم یافته، مناسبت‌های شریکی، استراتژی و همپیمانی که به اصول‌های عنعنوی همسایگی نیک و دستگیری همدیگر اساس یافتند، بیش از پیش رشد خواهند کرد. با استفاده از فرصت به شما محترم امامعلی شریفوویچ سلامتی بردوام، خوشبختی عائلوی در فعالیت مسئولیتناک دولتیتان کامیابی‌های نو به مردم دوست تاجیکستان صلح و شکوفایی و پیشرفت افزاینده خواهانم. پرزیدنت جمهوری ازبکستان شفقت میرزیویف. محترم امامعلی شریفوویچ، با مناسبت روز استقلال جمهوری تاجیکستان شما و مردم برادری تاجیک را از نام مردم قرقیزستان و شخصا از نام خودم تبریک میگویم. طول سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان در راه تحکیم دولتداری، بهبود نیکواحوالی اهالی و تقویت آبروی اعتبار کشور در عرصه بین‌المللی به دستاوردهای نظررس نائل گردیده است. اطمینان کامل دارم که همکاری کشورهای ما که به اعتماد همدیگری، دوستی و همسایگی نیک اساس یافته است، منبع نیز به منفعت آینده درخشان مردمانمان تحکیم خواهند یافت. محترم امامعلی شریفوویچ، به شما صحتمندی کامل، بهبودی و در فعالیت دولتیتان کامیابی، به مردم تاجیکستان صلح و رشد خواهانم. پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سادیر ژاپارov. محترم امامعلی شریفوویچ، از نام مردم و حکومت ترکمنستان، همچنین شخصا از نام خودم شرفیابم به مناسبت روز استقلال جمهوری تاجیکستان به شما و تمام مردم کشورتان تبریکات صدقی و تمنیات بهترین را برسانم. باعث خوشحالی است که طی سالهای آخر نیکواحوالی اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان بهبود یافته، نقش آن در حل مشکلات مبرم روزنامه بین‌المللی به طور فعال افزایش می‌یابد. آمادگی این جانب را برای ادامه سعی و تلاش‌های ضروری جهت به سطح نو برآوردن همکاری‌های ترکمنستان و تاجیکستان تاکید می‌کنم. با استفاده از این فرصت خوشایند به شما از صمیم قلب سلامتی، سعادتمندی و بهبودی، به مردم برادر تاجیکستان صلح و پیشرفت و شکوفایی بردوام آرزومندم. پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدov. جناب آقای امامعلی رحمان، پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان، تبریکات صمیمانه این جانب را به مناسبت فرارسی 34مین سالگرد استقلال کشور دوست و برادر جمهوری تاجیکستان پذیرا باشید. رابطه های برادرانه، فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و تاجیکستان پشتوانه ارزشمند برای همکاری های وسیع‌تر در عرصه های مختلف است. باور دارم که در پرتو اراده مشترک دو کشور مناسبات دوستانه در مسیر توسعه و تعمیق روزافزون قرار خواهد گرفت و بیش از پیش شاهد گسترش رابطه های دو جانبه در راستای منفعت های متقابل خواهیم بود. از خداوند متعال سلامتی و موفقیت جناب عالی و رشد و بالندگی مردم جمهوری تاجیکستان را آرزو دارم. پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان. محترم جناب عالی، من و همسرم با کمال ممنونیت تبریکات صمیمی خودمان را به شما و مردم جمهوری تاجیکستان به مناسبت روز استقلال دولتی ابراز می‌داریم. من بسیار خوشحالم که کشورهای ما رابطه‌های قوی دارند و امیدوارم که دوستی ما باز هم بیشتر تحکیم یابد.
орзуи умеди ман ин аст ки кишварҳои мо тавонанд дар якҷоягӣ барои расониндани таъсири мусбат ба ҳалли масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва мушкилоти муҳити зист ки ба ҳамаи мо дар ҷаҳон асар мерасонанд ҳамкорӣ менамоянд. ман ва ҳамсарам бо камоли хушнудӣ беҳтарин таманниёти худро ба шумо ва ба тамоми мардуми тоҷик дар соли пешомад иброз менамоям. подшоҳи подшоҳии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ Карли Се. ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ба муносибати рӯзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо камоли хушҳолӣ ба шумо ҷаноби олӣ табрикоти самимӣ ва орзуҳои неки худро бо таманниёти саодатмандӣ ба шумо ва шукуфоии мардуми кишваратон мефиристам. Императори Ҷопон Нарухито. бародари азиз, ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, худо ҳифзашон кунад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бо камоли хушнудӣ ҷаноби олиро ба муносибати рӯзи истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику таҳният гуфта, барояшон беҳтарин таманниёти саломатию саодатмандӣ ва барои ҳукумату мардуми шарифи Тоҷикистони бародар пешравию шукуфоӣ беш аз пешро орзу дорем. خادم حرمین شریفین پادشاه پادشاهی عربستان سعودی سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود. جناب عالی، لطفاً تبریکات صمیمانه ما را به مناسبت روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بپذیرید. طی دوره سپری شده تاجیکستان در راه تکمیل و از نوسازی همه جنبه‌های حیاتی جامعه، تأمین سرعت بلند رشد اقتصادی، معرفی نقش خاصه کشور به حیث تشبثکار اقدامات گلوبالی در ساحه آب و اقلیم و تحکیم آبروی آن در جامعه جهانی به کامیابی‌های برجسته نائل گردید. با توفیل سیاست هدفمندانه و پیگیرانه شما، مدل وحدت و رضایت ملی تاجیکان مورد توجه بسیار دولت‌ها قرار گرفت. در زمینه آن تاجیکستان مناسبت‌های حسن همسایگی و دوستی را با کشورهای جهان راه‌اندازی می‌نماید که بر اصول‌های برابر حقوقی، سودمندی متقابله و احترام همدیگری اساس یافتند. از شما برای توجه دائمی و علاقه‌مندانه به فعالیت سازمان همکاری شانگهای، سهم بزرگ شخصی شما در توسعه همکاری بسیارجانبه در پهنای سازمان صدقاً سپاسگزاریم. لطفاً جناب عالی، با شما صحتمندی کامل و بهبودی و کامیابی‌های نو بر منفعت تاجیکستان می‌خواهم. دبیر کلی سازمان همکاری شانگهای نورالله یرمینکبایف. برخیهای تبریکی همچنین از نام ولیعهد رئیس شورای وزیران پادشاهی عربستان سعودی محمد ابن سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود وارد گردیدم. وارد شوی پیام و برخیهای شادباشی به عنوان پیشوای ملت ادامه دارند.